Kapitang Inteng! Sagmamano dayjay nakabitin alakaw, maray. Ayan na. Dayjay na iyo. Yakar mo day ta imam, aamang ito daw. Kasano ko maamakitak ngay. Nagado alakok anak kabitin. Ada ka pansit, ada ka tuyo, ada ka krispa. Dayjay na raw. Hay, Jackman amo no anya ti kayat mo agatangay. No apay ngamin at tudo ka atudo. Adi mo ibaga no anya. Kita ang ngamin day tiramay ko amang itududo Dayjay aw. Isumat gayam at tudo ka atudo. Gapota kayat mo nga ipakita day taramay mo nga dasing-sing na. Exactly. Nasaya at matanadlaw mo, maray. Balitok dito asing-sing ka. Nagdakkel na sing-sing day ta. 100K ko naman. Ay! Di nakman na nga wani di kasta, maray. 100K? Itakla nga nakangag iti kasta. Lakwan nakti din iti tuyo. Talula ang apirasap. Anya? 100K day ta sing-sing mau. Ngam talula ang apiraso ato yaw ti katangam. Sagay sa kami kinibadong kaw. Jay may sa ipasidami jay pusa may. Mala, ikan na kun atay nakilutaw. Anya ti ko lang, Chip. Adahol dapor dito kabildatan. Oy, saan lahol dapar? Kidnapper pa Nagadumot eh. Agi kata ko na tanod. No kaano mo't nga imado dagiti kriminal dito lugar tayaw? Kunamot nga agikat kan. Makapadanag mo ngamin lagi tang ibagbagam, Chip. Ay, at dapay gayam na yun na. Ha? Saan lang nga holdapper kan kidnapper? Anya ngay? At dapay gayam killer. Pakarabili tarwan tuya. Napanakla ang gimatang itituyo asidaan ka. Gimatang ka ang taltalo atuyaw. Agtip-tipid tang raw tanangin na amin nun agagatangon. Pag tipidan na kaon, idinto tagimatang ka itidakkel asing-sing mau. Kasano mga main, insaldam dagiti nagadong alahas ko iday. Aging gaita, di mo pa inasaka. Saan ka mabalin na rumwar na suot mo dahi ta sing-sing tuyan. Tapay, kasano nga rod ama ipasikat ka nujak erwan. Kasano nga rod ama amuan dagiti tattao nga dadakkel asing-sing ko abalitaw. Nujak ipakita kadakwada. Apay ngamin aya, anas kan nga ipasikat mo. Isu nga rod agim matang aktap ni ipasikat ka. Ala, naluton day tutuyo. Naluton day tayo. Naksit, Mike. Ayunay kan tuyan. Kasano kasi daing ngay day ta. Naksit atuyaw. Kapitan, addaman la damagag. Anya day ta kagawan. Apay, puno aya di ibagbagan ni ko araw nga adda ka no hold upper kas kada kidnapper diti barangay tayaw. Wan? Puno nga da. Iso nga ron, pagan nadak dagiti bumarangay. Adda pa'y ka no killer. Ay, wan. Ay, Sus. nakaamamak mo no kasta, kapitan. Ay, sus. Iso nga ganad ka kagawan. Tadagiti baak ti paborito da biktimaan. Ay, sus. Ay, umadanin ti biyag ka no kasta. Ay, no sumipngitan. Irekap mo ti tersinam, Sapay iso ti kapigsaan ti panaglakaw. Ke bagaam dagiti customer mo, Saan da mabalin arumwar kadagiti babalay da mapan gumatang no sumipngit. Sumipngat nga umaddadag iti hold upper kan kidnapper, kapitan. Kan killer pa'y Ay, nagbidot kan samat, kapitan. Aswang samat ti rumbang apagbut ngan tayaw. Ay saan? Anya nga aswang. Kidnapper, hold upper, kan killer laing. Di mo lalaukan iti anyaman kalukwan. Maray, nasayaan man, tanalagip mo ti umay makikaruba. Una maray, tanabayag asa anak-anak ikaarubakin ka. Kumusta anak mo na? Aywan anya. Kumusta ka ngayon, Marito yan? Adda nagtubo ka muro dito rupak. Adda ay
kita agman. Daytoy man ni Maray, makitam. Na, awan mo ti makitak akamuro di tarupam. Nagdadak ang mat ako ret ti makitak. Ay na Maray, itudtudok lang arudan. Daytoy man ni, di ka pa na makita. Ay saan samot akamuro dayta? Sabalin samot ti pakpakitam. Anya ngay ko mamaray. Daytan samot nagdakkel asing-sing di tatamudom ti kayat mo nga ipakita. Ay, naglaw mo gaya Maray. Kunakno di mo makita. Na, nagdakkelan dayta asing-sing maray. Pudno abalitok dayta? 100K. Ay, agasem ngay dayta. Nabaulam ti gimatang iti 100 karat abalitok asing-sing. Siyak pa'y di ko na Maray. Manungay nga ro dayta, maray. Nangina, di mo kabailan agatangan. Ay, jakmet kat gumatang, damdamagak laang no mano. Ay, kung kaya Maray. Anda mabulod abagas siyaw. Ha? Umay ka bumulod iti bagas. Di nagsama kaya't apabuludan Maray. Agawid nga rudan. Ay, kat pabuludan ka, maray. Anya kalakit din, aya. Kagudwat ka ban di buludag Maray. Sige. Hanggang mas daawak. Tanagdakkel na balitok asing-sing nga umay mo ipakpakita kanyak. Ika, awan gayam isa ang yo, abagas. Aray, palso ada magsama di bagbagada nga the hold upper, kidnapper, ken killer dito ente. Palso nga ibagbagam. Kendo agpeso. Iso anas kan nga gandan tayaw. Ay kay tumulo nga mga ron nga grundaan no kasta, paray. Narigatay no may sagmak tayaw. Ay mayat birigon akabarangay ano kas na? Wan paray. Kay dito ikon nga usaray, ti kinaturid ka. Badaw! De, Badaw! pupukawan na kami ni Marito yang. Jakman na mo paray. Umay mo man bagkatan na ito'y kagudwat ka ban abagas. De, ada yung kaawitin pa rin. Nangalaan na nga tangay, dahi ta kagudwa ka ba na bagas? Kuri ka. Nadyag silap-silap iti ima ni Marito yang. Ay, dahi paray. Sing-sing na. Puro abalitaw, paray. Sus, delikado. Ha? Delikadaw. Ang mga holdapan na no ipakipakita natin sing-sing na. Ay, wala niya. Ay, ibaga man kingkwa na. Saan ba'y analpas ti panang ipasikat ko dito'y sing-singkaw? Iso adi mo pa ikat dito'y ramay kaw. Angam Ay ka sa... pangasem, taguli mo ka. Delikado nga rod ka na o kadagiti hold upper. Nagado nga hold upan da, siyak pa'y mahal. Ay na, awan ti pilpilyan da, dagita man nagdakdakays. Ay di naksuruan si kabadaw. Ipapas ko pa'y nga ipasikat da iti balitok asing-singkaw. Kat awan makalapad kanya. Marijuana, nadamag mo ka din dyan napasamak ijay ilay. Anya dayta, maray. Ay, sakbay nga ang pinadamag kayo Maray. Orayan dakpay mo ta. Ay nasaya at matay may ka marituyang. Masapol amangag mo na iti adamag. Iso nga agdengag ka analaeng, marituyang. Sigay, ang dengagak analain. Anya aya day tadamag. Ay, amom. Adda ka no bakit apinutad dati tamuduna ijay ilay. Apay kanungay, maray. Kasla kanyak kabakat nga tamaran. Ay, basta, bakit? Kat amuyo no apay. Apay, maray. Nalain siguro nga agito daw. Iso apinutad da jetang muduna. Gapo, taad da balitok asing-sing iti tamuduna. Yay. Kaya't mo asawan, hinold up da jeramay na. Nga adda balitok na. Di ko na mapasamak mo't kanyak day ta. Ay marituyang, no saan ka nga agan anad. Iso, at ibalakad mi kan ka, marituyang.
Ikatam day ta singsing, di tatammo daw. Iyakar ko dito'y sa bali aramay kaw. Saan mo nga yakakar, tapno saan da apot doon, day taramay mo. Ay, malaksid no kayat mo maputid day tamay sa aramay mo. Apay, sino kumamot nga iti mayat amaputod ti ramay na? Ay, amo kong tirumbang aramidag. Idulin mo day ta singsing mo, tapno saan nga agpagad di biyag mo. So katakit di iti kwintas. Apay ngay. Tapno saan da apot dun ti ramay kaw. Saan nga ta amas delikado? Kapitan! Kapitan! Mare, nagpudot ka magmagna ka dito'y kalsada. Oray si Kantupay. Anya day ta silap-silap di ta tengod mo? Mingmingam ngamin Kapitan. Nagpuskulan ako intas day ta. Balitok? Agagatel ko man ato'y tenged ko no saan abalito. Agasam day ta. No saan asingsing abalitok? Kwintas abalitok, ti suot mo. Kasanaw, ibagbagada mga may nga amangan kanunupot den dagiti hold upper dahito ramay kaw no agisuutak iti balitok asingsay. Ewan man. Delikado talaga. Iso aday tuyin kwintas at ipasikat kaw. Bagay ko kadi mo lang, Kapitan. Bagay mo nga saan mo nga ilabas-labas dito'y kalsada. I-display nga raw. Madi! Don't! Delikado! No makita dagiti holdaper, kidnapper, kan killer. Sandak mo't siguro nga ananwan, Kapitan. Don't say that! Delikado tag pag nakunak. Nagrunakan ada suot mo anangin nga alahas, hindi. Sigay, Kapitan. Panawan ka, tamapanak pa'y iday abagatan. Agan-anad ka maray. Ang mga numasalaw mo, dagiti managdakdaka. Nakabutbutang mo tis istorya ang chip. Abay, mabutang ka nga eh. Mabuti nga nga raw. Pagsigdarak pa siya. Anya tinakabot-butay nga sa istorya niya. Ni Chip mabuti nga. Pag-istorya ni Chip, tataba daw. Takrot kamot gaya mo, Sep. Ha? Istoryahin nyo na. Tapno mabutay nga, Mike. Na? Nagtaray Kantupay. Apay kong mga agtarayak. Ala, istorya mo. Adda ka no bakit ijoy ili adi ng randa? Anya, taapay adin ng randa. Gapot balitok ti kwintas na. Tinakaw dati kwintas na. Mala. Gapot limaban. Day, di ng randa. Jesus, nakabutbuto nga talaga. Ay, nito yan daw. Ha? Kita ni tata ba daw? Permiti taray na. Ni, dapay na sabat na ni. Katawaan dan. Kunak man no naturid alakay. Ini ba dong samo day tartaray ang masabat ka? Tuyang! Apay, anya ti kabutang mau. Dagiti holdapper, kidnapper, killer. Adadan ditang. Ayan da. Apay abiro kumida. Ay agawitan, darasem. Ay, sos! Tinag-igudod. Aguri ka man. Ay agawitan, ang mga numakita na ka dagiti managdakdakais. Kit ikatenda mo iday taulaw. Di man bot-bot ngan si kabadaw. Apay bubuongin kaya. Iso nga rod kanuti inarami dagiti managdakdakas ijay bakit ijay ilay. Nga da na puskol abalitok akwintas na. Aramidin da nga ta kanyak dayta. Kituin na, nadaytangin na puskol akwintas mo. Ay, partakam nga rod ba daw? Sige, agawitan. Darasam! Si kamit ni mangiguyod kanya kaun. Ay ako, ikamit na. Mare, mapan mo ilako dagita balitok nga alahas mo ijay ile. Wan, taday gito'y magayam ti pakatayak maray. When maisagmak ka, ay nadamag mo dyan na pasamak ijay ile. Ay nahun maray. Ay nakabutbutang day taadamag. Ay, iso nga ita, tanasa papay. Ingka ilako amin ang dagita alahas mo. Tapno ang dakwartam. Kat igatang mula ang iti bagasyo kan ni badong mo. Ay wun maray, tanay. At dapay gayang bulod ko kanta akagudwat kaman abagas. Wan mare, bayadam mo na. Wun maray, umay kunto bayadan inton mailakok dagitoy alahas kaw.
Badong! Umay ka, tamangantan. Nakaluto ka na ya. Ayaban ka, ayan no sa anak pa anak kalutaw. Anya kay dayta si dainta. Kunam ana umakan iti tuyaw. Iso akarni mo dayto inluto kasi danta. Nangalam nga tinggatan mo. Inla ko kun adagiti alahas ka. Ay, may bayad pa'y tuyang. Tapno umatindog pa'y tibiyang mau. Anya ti ibagbagam agatang maray. Ito duman ngamin Dayday ko naken ka. Masapul pa'y ayang ito do. Apay. Ayan na nga, di sing-sing mau maray. Awanin, inla ko kun maray. Sigurado ka? Wan, inla ko kun dagiti alahas ka. Ay, sino ngay mat ngamin ti mayat amapot dan iti ramay ken ulaw, maray. Kasta kadilatan ti ammom nga ramidan ba daw? Tagbarta? Anya yat, hikayat mo nga inayon ko iti amok akun ko niyam tuyang. Ay, katagtrabaho ka mo ta. Uray agpakan ka kadagiti dingwon no isaw. Sakla aminon. Amam te remedyo na dayta, tano saan ka mabanaw kada kita ading white tuyang. Anya ko maaber. Tano saan mo akanayon aparikaw ti kanenda kita ading white. Sidayin talangin ida. Kahit inton na si dam amin ida. Anya ngay titarak nam. Ay, hagilad Tano sanga ilyan tikinat. Mas day, timayat abiyak. Na. Day tala ipaunag mo, tinapatagkan ka. Kasanon inton bigat kan ti sumarsaruno pa'y ngal daw. Ay, palikot tumanin ti sumarunungal daw. No anya tigasat nga itdenaking ka. Panunot ti paltat, day ta panunot mo. Kanya mo ti connection ti paltat. Mike, Kita dia paltat. Nagdakal ti ulo na, ngam awan mo't utak na. Kasta ka ba daw, no paltat ka kuma, awan mayat amang sida di ta ulaw. Kita? Enteng, padasem man abagbagaan ni kumparim abadong. He? Kanayon matan ti panagbartag na. Iso aparikot ni Marituyang. Ay, namin adon abi nagbagak. Agam awan mo tidengdenggen na. Ay, nakakaasimot ni Marituyang. Aramidan na amin iti trabaho ija balayda. Uray iti bangkag da. Ay, di pa'y tulungan ni Pari Badong. Aha, anusan nan hindi pala ang kat mamartakan ni Pari Badong. Ang kinayat naman. Oh. Saan samot akas jay ti kinamamartak ide ni Pari Badong? Apay asaan ako na. Ang idi nga man. Aglamang nung mabartak. Mapan maturog. Ang amitak. Agpasikatan nung nabartak. Agsapol pa iti kaapa na. Imbag katawan ti mang tutupkan kwa na no kas jay nga aghamon-hamon iti kaapa na. Nasingpat nga mindag iti taga-kabildatan. Iso asaan da tutupan nung nabartak. Ay, aglablabusan ni Pari Badong. Saan mo na pagparikutan, dungaw? Uray, tadi na kami sagsagidan no nabartag. Ngam no sagidin na ka. Ay, sus, sabalin asaritan. Jak itulok. Siya pala ang tikapitan. Chip, nalabsak itay ni tataba daw. Pirmi abartek na. Kumbaga, tadi mo inatalan. Ha? Sigurado manen adi aglisi ti kalsada. Imbis ataw ti aglisay. Saan? Talugan ti aglisay. Nagpaisot ako nam, Chip. Ganda ni na atalan. Ay, nung la imprino ti tricycle ko, ang mga nung nadaplisan. Riribok na dyan tataba daw. Papaanawa. Huwag nga ron. Makapasikor ka kanayon ang nabartag. Saan nga tama sikuran ni Nana Tuyang tikas di nga raramidan na? Uray masikuran. Tanaturay mo ni tatabadong. Anya nga iti maramidan ni nanatuyang. Sipay ni Nana Tuyang. Ang amuna ti raramidan na. Masiguradaw. Agbutang to ni tatabadong iti udi na. Ha? Taapay ngay. Anya nga iti aramidan na, Chip. Bayam, takasaritak to ni Nana Tuyang.
Sinapsapam mo tin may dititersinak, maray. Ay pangaasim man, Maray. Tasaan mo alaklakwan ni Badong ko'y tiarak. Masya nakan ka, iswasaan ko alakwan. Ngam, saan lang mat asyak ti ada tirsina na. Mapan mat iti sabali. Ay, awan man ngaminin ta iduldulin ko ako artak. Awan mo't sabali apabasulag. Ta isulaang mo't ikabalay kaw. Kasi kamot maray. Parikot sa matit itad ni Badong mukhang ka. Ay, pudnot ako ng Maray. No mabalin la ko mga ibabawi ti asawa, nabayagan ngay naramid kaw. Ay, imbag lakit din tadyak na ki asawa. Kastagayam tirigat na no ada bisyo ti asawa. Ay, no amok la kumamot akastoy. Jak la kuman na ki asawa. Naragragsak kumamot ita ti biyag kaw. Anya nga rod ngay maray, at daditan, saanan ang mabaliwan. Oh, naranyag na bulan. Ay, Anonoy ko, hindi nga. ay. Nabartek ka manan, tatabadaw. Ingkayo kiti maturaw. Apaya patulogin na. Kahit saan pa yung mga turturag. Da kayo, di mapan maturog. Tamnusan kayo, biyangot. Pagkibiyangan nyo, tibiyag, ti akin biyag. Panang isakit ka da kayo ti ibagbagak, tatabadaw. Amangan nga minumadisgrasya kayaw. Apay ko mamadisgrasya. Kahit saan ang mga agmamanihaw. Akas ka na kayo. Biyangot kayo, hindi ah. Kasano adi kayo madisgrasya? Kat saan kayo mat ngaglisay no at dalugan? Aglisi da. Naparpartak na malang aglisay. Tanda pilid da. Angam siya, awan ti pilid kaw. Dapan laing. Ay, naginuman man din, paray. Ay, kung naman no, nasirib ka, pare. Apa damagam, no niya tinaginamak. Una, nakanayon kamutan na nakainom. Ay, nagsatam. Ay, naglaka asumbatan day ta sa lutsud mo. Iti dyan baso ah. Kanya ba nga? Alangan mga iti ungot. Wino sabat. Sana nga uso day ta pare. No iti ugma, so. Uminom da ka na iti ungot. Wino sabat. Ay, inton ko na. Aha. Patil-tilan ka. Ay, yak mo ipalubo sa pare. Apay nalakat ti mapatiltilan. Alam, padasama. Ta marama naman ti sangga. Ken kontra patiltil, pare. Pasensya akong natataw ta ng bartak. Ay, Nagdakal magkiti pasensya king ka, pare. Pasensyaan ka lang. sakpay ka nun ti pasensyaan na. Eh, Ay, inton ko na. Kaasimat ni Marituyang, maray, parikot na ti asawa na. Ay, nukas jay mat ni Enteng. Ay, kakaasi iti balunat. Kasla nagmadimat adenggan at yung may sakapitan kat mabalunat, mare. No saan nga umno ti aramid na, talaga abalunotek. Ang mayat ti aramid na, ay nakadulin mo't aday balunat kaw. Nasingpat mat ni kapitan, mare. No daddo malaang akat ibalang dati balunat. Ay, saan nga agbalin kanyak? Nakadulin ti balunat kaw. Nga, mairwar, no adda saan nga umno ti aramid na akabalay ko. Kasano nga tangay no kastamo ti aramid ni Marituyang kanibadong na. Ay, kat. Jak amo no kabailan na nga aramidan, maray. Padasag tuman nga ibaga ka ni Marituyang. Adakan ka na ita, marikwanang. Ngam siya, ibagak man mo, tabarang maiturid na nga ikan iteleksyon ni Pari Badong. Imbag kada kayo, tawan parikot yaw, Maray. Adakan ka, ti panagbaliw ni Pari Badong. Panag ko na kat inaramid kunti amin, Maray. Amo mo't siguro ti maipapan iti balunat ko. Saan ka day? Ay, amaw, Maray. Ngam no pakita ak ni Badong iti balunag.
Amangan no siyak pa'y ti balunutan na. Ay, masapul ti turad. Tapno mapagbaliw mo ni badong mo. Kasanaw maray. Dumngag ka anaimbag. Tayara saas ko kan ka. Sige maray, dumngaga. Nabarkag ka manan badaong. Damagan pa lang. Uray sika, kitang bubuya ka manan ni Titibay. Paggastusan ti kuryente na kita. Agbuy-buy ak iti damdamag. Adda ka no bagyo na. Salbag na ita, Tibay. Muna nga ibaga ti bagyo. Di na mo nga ibaga. No asino tinang dukot. Ituwalit ka. Adda ka di karga tawalit mo. Saan ka dahi nga adda di inalam akwarta? Anya? Kasano akwartam? No adda may titiwalit ka. No adda king ka, akwartam. Ngam no adda kanya. Ay kwarta ka. Pasjay. Ay, nabartukan na talaga. Addan tula aldaw mo. Aldaw ko aming aldaw tuyang. Uray na kwaraw kan parinteng. Awan, di ka ba ilanda kanya? Pagkunamag. Abay, di mo makita. Nga adda ka na yun pag-inom ka. Ngam na kwaraw kan parinteng. Pulos. Iswa di daw mininom. Nanakam da. Sa nakasken kang Ti pagsayatan da, ti pampanunutan da. Saan kat at ti pagdaksan da akasken ka. Anya? Aramiden nga ta ni Marituyang tinsingasing mao maray. Ay, jakam mo mare. Kasla di namat maiturad. No di na maiturad, ay awan Iturayan lata ni Kabadong ni Marituyang. Ay, urayan ta no anya ti mapasamak. Ay, madanon tulat ta ti panakapuno ni Marituyang. No awan ti addang nga aramida ni Marituyang. Agnanayon akasjay ni Kabadong. Anya nga ta ti maitulong taken kuana. Binagbagaan tamagtan maray. Day tati mo ka maitulong taken kwa na. Panagkunak, numapunwan, at maaraming na apagbabawyan ni Pari Badong. Awan manen ti kwartak iti pandag ti pungan kaw. Inalam manan. Hinala ti arak. Ay, isan gaya. Hinala ti aglaklakaw. Iti arak. Kunak kuma. Salbag ka talaga. No agsakit ka gapu iti arak. Saan ka nga ipaagas? Tawanan kwartak. Ditam amauna. Ay, adayo pa iti unatak. Tado pa iti lako nga arak. No awan ton ti lakaw. Ay, kahit mabalay. Maunataktan. Ingkakat sumakdaw tanabanugak anaggapoy de bangkag. Awan pagluto. Ay, baon mo da kita timba. Tama panday taya. Ti bagbagida. Kiti suda. Ti sumakdaw. Saan ka nga uminom iti sakdo ka? Ay, oray sana nga uminom iti danaw. No lakit adarak. Ay, nasuden. Tibiyag ko to yan. Di pa'y lakit agbalin asabidong day tanga arak. Tapno agbutan ka nga uminom. Ay, surun ka! Saan mo ka di pa'y nga inarami? Tinsingasing ni Maribana nga aramida, maray? Saan pa'y maray? Ngem no agsip nget ti panagkita. Amangan no maaramid ka. Saan mo't siguro adakas? No saan lakat analabas? Ta ikamlaeng mat iti pagnakman na. Adda ngamin amak kao ta amangan no kabilon na. Sabagay, di mo ammo ti kapanunutan na no nabartag. No mabalin la ko maapanawan. Agam sayang dagiti mulak no saan ang maasikaso. Sapay aduda pa'y mag. Dandanin maapit dagiti mulak anateng. Aduman nga ruden kwartam. Alibasan tumanan ni Badong Mau. San kon nga ibati iti kwarta? Mga lakto iti belt bag ko apangikak iti kwarta. Ay, wun maray. Un maray, talaga aday tanto ti aramida. Nagawid na ni Tata Badong nga nabartag.
Sigurado, amarurod man ni Nana Tuyang. Ha? Kabutang ka din ni nanatuyang ni Tata Badong no nabartay. Kabutang na siguro Tapay abay-bayan na may. Sa bagay, napigpig sa lata ni Tata Badong ng ni nanatuyang. Napigpig sa sigura, no sana nabartay. Ha? Angam no nabartay. Patya, no dapay pigsana. Siyak ni nanatuyang. Ikak ni Tata Badong iti ultimatum. Kasano ko ma? Hey! Ay taman tibin ti sang-sangwa ma. Sikato yan. Anya ko ma, saan mo't asikat ang baybayan iti kuryentay, tas sakmag. Ita pam da ita. Mabisina. Saan pa'y, tamadama ti damdamag. Denggak ti may papan iti bagyaw. No ko na kay ita-vibe. Siyak may lang ti katulayan. San kita sika? Ay siya ti magidan. No kunak, saan mo ngay depan? Saan mo ngay depan? Dahil ito yung ano ti may parbang iti da ita tibay. Sa! Apa yun nga Apa yung binarsak mo ti TV? Ay nabuungan. Ay aglablabos kan ba daw? Aguray ka man. Ayan nantay pang aur. Ay, nablo aksan to yan. Yak mo tin maigaraw na gitisakak. Gonggunam. Apay abinuong mo ti TV. Saan ka di nga imbagak apumanaw kan? Apay nga da ka pa'y laditaw. Ay, pakawanan na kun Saan akong ngagbartek? Ikarek, di nakpapanawan. Please, tuyan. Marikwanang, daytoy inutang ko kan kaita, ilistam itinagan ko, Wen mare, day talagayam. Kat no umay umutang ni Inteng, itinagan na ti pangilistaam. Dak pagtipunan. Saan, Mare? Sabali ti utang na, sabali mat kanya. No kasta, pag sinaag tilistaan yaw. Wen, Mare, tadimot ngamin mangtod iti pagbayad ko. Ha? Isupay ti kaadwan ti utangan. Sige maray, manipod ita, pag sinaag tilistaan yaw. Wen, Mare, makaamumatan amang bayad to iti utang na. Ingat oras ain. Ni? Itay ka pa adamag iti oras, Chip. Magalas 12 na. Mapanak nga ro din mangal daw iti balay tangkel ko ngayon tayong. Saan ka na makipila dito paradaan? Madamdaman taon. Naimas nga minti si Dani di balay takay. Siya nga rin tagpila na. Ang kala nga, takalpasan ng mga anak, agpalpak pa Ay, naimbagkin ka, Chip. Asidag lang ti balay da Uncle Mau apakipanganam. Una. Magantay ko raw! Ha? Agay ayabon ni Uncle ka. Inakaon. Ay, mangantayaon. Ay, gure ka. Ha? Apelap dandak ni ngagtugaw di talangkay. Aguray nga raw. Ay, jakon makauray. Na. Mabisina kaon. Nay, agas asok day tadigo ti karne ti manok kaon. Ay, na. At tugaw tayon, Ha? Ay, mabisina ko na talaga. Up, saan ka pa amang kutsara ko raw? Ay, ramanak lang magtitigaw. Na. Inteng, agkinwenta tantaw. Ha? Ay, wen, kanya lakit din. Kinwinta kayo pa? Wen, siyak tigimatang iti Ricardo. Manumot dyan, Ricardo, ang ginatang ko. Mabit lang, tayo listak. Na. Bawang, 5 pesos. Na. Paminta, 5 pesos. Ilistampay, antay. Wen, tapno sigurado. Ay, aguray, agkwinta akmat. De pinartita amanok ko. Tarakan ko dayjay. Bayad na dayjay ke 2 gasot. Asin. Ginatang ko dayjay. Ay, aguray ka. Siyak pa iti agkwenta. Na. Saan ka asuming singay? Maariwang akon. Ayan nandiy ko yung kwinta. Mabisina kaon. Mangantayo na. Napanganas ka nga kinwinta kayo pa. Saan kayo matakas tayo din? Bakla ko man na panakipanganan. Nay, kwarag. Nagdapamaya. Asino ti kasarsaritan? Kasarsarita ka to'y bagay. Tataba daw.
Naggapuwa kiti balay tanggal ka, oh. Makipanganak ko ma. Ngam queen nintada mataging gayta. Di naklatultuladain. Nalpasa ko na nangan. Nagsugakan. Maturog aklangan. Dito'y indayon. Dito'y sirok timangga. Sumot laga mamay tiisam ma. Nabusog kagayam. Ay, katuwin mo ta. Nalaing gayam ni Tuyan ko ngaglutaw. Dinigwan na papaya ko naman. Ha? Dinigwan apapaya lang ti sidayaw? Una, dinigwan ni Nana Matuyang ti nga dram adigaw di papaya. Iso nagkanas. Ay, dinigwan na karni ti manok ti sidaan da anggay. Ang mabayag dan sapay amangan. Tamadamapay lang ti panagkwintada. Kaya't mo asawain, agririri da angkel mo kananti mabanang. Ngay, agkinkwinnintada nga ro di ti ginatang da. Nito yan kao, sana pulos nga agrirey, kwaraw. Jak to pa'y ikit ka ni tigatang na tikanan may. Mayat latamay, naragsa. Marikuana, nagtubo gaya manday ta imulam asayutay di ta arubayan ti Tersina. Wan, adan bunga na Ayan na ngay. Injay nga to, tinagbungaan na. Ado nagpaiso ti bunga na. Jakmat nga rod mapuros ta na nga to. Mabalin asuk dalekon maray. Imbag lang adda si daan mikin ni badung ka. Sika talaga ti karo baka na isem ngagsukdal. Siyak lang ay maray. Inibos mo asinukdal dagiti bunga ti mulak a papaya di talikod. Saan lang mata siyak tinangibaws? Awan sa bali amapan mang sukdal no sana sika maray. Inaldaw kamat ngamin nga umay mangala. Ay, siyak gayam tinakaibaws maray. Jak to pa'y naramramanan. Aya, ay na, mabain akaw. Jaksan maiparangday tiropaken ka. Demon kaluban day taro pambaba ni tiday ta mapispisang akarton na paypay mo. Ay, sabagay mo't di amaray. Ay, sapay planok apurusin amin abunga day tamulam asayutay. Ipaulim langan ka ni kabadong tanay nabngataw. Masangon na mo't, aya! Ape asaan na ang masangaw. Kat adalaang mat ijay ang nakaindayon. Ay sus, agawid tumanunday jay numabisin. Kat kasanom nga rod ang maala na kita bungat isayotay. Kartibo kun aday to'y puon na, sa kuguyod-guyudan. Di pa'y kat matayan day timula ka sayotay. Ay mabiit laang. Ni kwarog laang ang tibaon ko nga umulay. Nakatugaw da laang mo't ijay paradaan da. Magkada kayo kinitata ba daw? Tasan kayo nga queen ninta tingatangin nyo akanan nyaw. Wen, nga main saan kami agumatgatang. Dumaw-dawat kami laang. Ha? Kas day to'y inulim abunga ti sayuti ni Marikwanang. Libre laang day tayo kwaraw. Kasano ngayon dun sumarunaw? Pagdawatan nyo manin iti sidain nyaw. Nagadua ka aruba pagdawatan. Sana kas kadaan tim kan angkel mau. Ag queen nintada. Ay, pirmi Kwintahan dami na ginatang da. Ay, da kami kinibadong kaw. Dumaw-dawat kami laeng. Iso nga awan tirumbang a kwintaan may. Nagado di ta pagdawatan. Ay nabsugak Tumakder ka dita. Painawam dagito'y nanganam. Pakiinaw mo Ay naglaing kan. Di kan tupay timulong ang nagluto. Kinwentampay amin abingay mo iti sidaan. Kaya oras si Kamet. Ultimo kabasitan a sibuyas ken bawang. Inraman mo pa'y akwininta. Overpricing ka. Na, anya nga overprice. Nagbasit la a bawang. Imbagam atin pisaos. Ay, nakarkaro ka pa'y nga agpresyo inteng. Asin lang ang naaramat iti sidaan. Preniswamatan iti sang apulo apisaws. Kat basit lang matjay na usar. Di nga pinag-tricycle ka o gimatang. Nag-tricycle ka ayamat. Nag-tricycle lang. Katawan matla ko ni Marikwana nga asin. Kat inraman mo pa'y jay pinag-tricycle mo. Si kanto matinti gumatang iti pangrabyanta. Na, apay asyak.
Si Kangay. Dakdakkel ti bingay kaw. Iti pinangaldawan ta. So adi nakluklukwen. Ay saan na mabalain? Ag kinwintataan ay bag. Sa anak apalugikan ka. Sa anak mo tapalugi? Ay kwenta ang amin ang magastos ko. Nangikabila ko. Ay iti calculator ko. Marito yan. Anya ti aramidam. Ukisak man da ito sa yuti asidaan mikin ni badong kaw maray. Nakapasyar ka man? Umayak man bumulod iti calculator mo no adda. Ano ngay maray? Ag negosyo kamatan. Saan? Pagpwentak laeng. Nadakamat kat ni Kuaraw nga agkwin-kwin ninta kayo kanukin ni Kapitan kadagiti gatgangan nyo amakan. Isumat nga mintin nangiruge. Kastraya, maray. Wen mare, ultimo asin, kwentaan na. Adda calculator ko maray. Ngamjak amo no adda pa'y bateryana. Ay, sapay la kumaa, tamabalin pay laang. Ala, mabiit laang, tainak alaang. Apay, kalkalpas mo anangan, paray. Apay, gaputan nakaingat, kalkalpas ang nanganay. Madamapay lang ti panaggisgisan ito yang kau, paray. Ay, mangig mo dito'y ayan ta? Hikit mangag ko, paray. Maangot kunto pa yung lulutwin na. Nagbanglaw. Paray, agbingbingay kayo mat ka ni Marito yung itigastos, itikang kaninyo? Ha, agbingbingay. Ay, saan, paray? Apay, da kayo ni Mari Banang, agbingbingay kayaw. Una, nakwinta unay ni Banang. Ay, narigat na dayta, paray. Jak amukan ko na. Kaya't na lang asaway, saan nakaunay adungdungway ni Mari Banang nukasta. Ha? Nga ta? Ay, kitwin na, paray. Amaw, nito yang kaw. Di panang dungo na kanya. Nasuro, asa nga gasot a porsintaw. Ay, buti ka pa. Ay, kitwin mo ta. Iso nga uray no papayakin sa'yo tilaang tilutlutuin na si Dan May. Naragsaka kaon. Kat saan nakagreklamaw. Tamo kadungdungon na nito yang kaw, paray. Ay, sana all. Kasken nito yang mo, paray. Apay mare, kasla da birbiro kam dito'y tersinak. Pangal daw nga minon, maray. Kat apay kumano pangal daw. Ingkan agawid ka, tay kaglutaw. Ay, agkit-kita ak nga raw iti mabalin a pagsangwan may ni badong kaw. Dito'y la tersinak ti umay mo pagdiskitaran iti sidaan nyo kanibadong mo. Idiim mo na inibos mo dagiti bunga ti mula kapapaya. Iti maikadwa, jay bunga ti sayote. Ita, anyamanan. Ay namaray, di ka kadiunay akong ungal. Nay, adagayam mulam abins, maray. Taltalo pa'y laang ti bunga na dayta. Kan kasing agong ungar. Dawate kong dagiti bunga na. Imbagla alao kak iti sardinas, maray. Eh, dagito'y nga inutang ko kagawad kat ilistam iji batog tinagan ko Ewan anya. Agsabali gayam ti listaan nyo adwa ka ni Mari Banang. Di ka nagkagawad. Tano maalak ti honoraryum ka. Agbayad ak adagus. Nagatid dog yung utang ni Mari Banang, kapitan. Kita ang ti listaan na, oh. Sus, nagatidugan ti utang na. Mabayadan na nga tadag kita. Naskin na bayadan na. Utang ko lang ti bayadak. Pangalaan na nga iti pagbayad na. Makaamuntong batin No saan na ang mabayadan, dahi ti utang na itilas o ti makalawas, ipablaak ko tinagan na di ti sangwanan ti tersinak. Apay kastaitan, kat saan mo't iday? Saan iday, kapitan? Tanasing putak pay laang. Ngam ita, tanaong takon, kastan ti aramidag. Maibabay ni ba ng ano kasta? Kapilitan kapitan. Tapno mapilitan nga agbayad ka dagiti utang na. Nungay siya, ti sana makabayad. O di pabla ako matinagan mo. Uray siya ti kapitan? Wan! Uray pa asino no nakautang dito tersina. Kat saan nga agbayad? Ay ipabla ako lat tinagan na Sa kunto suratan iti nga to na iti wanted.
kasla kriminal mo. At danto pa'y tuloy na, di baba na, kapitan. Anya ngay. Wanted, ijay nga to tinagan na. Kat ijay mat baba tinagan na, isurat ko tay, saan ang makabaybayad iti utang na. Na. Mangan manay ti tao. Nagmayatin ti kastoy abiyak. Sige, mangan kalatamanin abadong, uray awan inararamid mo. Talaga nga awan babain mo. Nagpuskol ti rupam, aday talamang mangan ter aramidam. Ay, Ayunay kamot tuyang. Nakaisem kamay. Ang nagsasakit mo't dagiti ibagbagam. nasakit kang ka, dagiti ibagbagak. Kita man da ito inluto masidain. Sa nga timba manan ti digunan. Anya ngay da ito asidain. Di ka nagreklamo, tawan mo ti tultulong mo. Adda ka laang ijay nga agin indayaw. Ay, kita man, no niya da ito inlutom akadigdigaw. Nagdadakkel mo na nataltal alaya. Adda laok dayta, kitaam. At dalaw na silay. Naggasangan ngay. Ano sama? Tano adda ko maitid mo nga igatang ko itinaimas asidaan. Di saan ko maakas ti sidaan ta ita. Mano ayat ti kasapulam. Taikang kamanlangay. Tapno saan apuros kadigdigaw ti sidsidain ta. Kasta, mangtad ka iti igatang ka. Tasyak lang aruden ti para lutaw. Awan pa'y met may lutok asidaan. Iso amangtad ka iti igatang ko iti lutwal. Chip! Umay mo kita ang tinagan ni Antim Abanang, Ayan na. Day taman na nakasurat di tasangwanan ti Tersina ni kagawad ko, anang. Kita. Ala, unag pa isaw. Nakasurat tinagan ni Antik dita. Kat, one time? Imbag tawan nagan ka. Ay, imbagtawan mo't nagan ka. Ay, agbaybayad ak namin iti utang ka. Warog, anya nga rudan ti aramidak ita. Ta naka-display mo't tan tinagan ko ijay tersena ni Marikuanang. Di ang kagbayadan iti utang mo. Pangalaak nga iti pagbayad ko. Kat adamot amin kan ni uncle mo ti kwarta. Ay, day takit nga may tanalaing kayo nga agutang. Ay, inteng. Bayadam moten aja utang ko kan ni Marikuanang. Unang kail, tapno mairisan jay nagan na ijay anakalista. Ay, wen, kababa no ado ti makabasa. Nakwinta ka ngamin unay. Ultimo Ricardo Abasit. Kwintaem. Sige, saan ako nagkwenta? Basta yung kabayadan dya utang ko, ititersena ni Marikuanang. Sikat ti ibaon ko kwarab. Sikat ti mapanmang bayad. Tagluto ni Antem iti pangaldawan tayaw. Ay, unang kail, inakbayadan nga raod. Ibagam nga irisan nandiyan nagan ko itilistaan Sinurata kon iti paid, jay batog tinagan ni Antimbanang kwarog. Dakdakelin jay paid, ngem jay nagan na. Mayat nga tadaitan, kagawan. Katuan awanan ti utang ni Antim. Si kalangan ti adda utang na. Ha? Nagda pa yung utang ka? Jakmat na basa tinagan ko yung listaan. Anya nga awan, day tangay nagdakkelan di ta baba Nagan ko data? Ay, jaksan mo tamon ti agbasa. Ultimo nagan ka, jak mabasan. Ay agbayad kan, day tamanen ti palusot mo. Maray, nakabayad akon iti utang ko Wen Maray, imay nagbayad ni Kwarog. Nimot la ka di inteng tinangbayad. Iso ajay baro alistaan. Pagtipo namon tinagan mi kan di inteng. Kasta? Wen Maray, ngamen,
Niinting to ti magbayad kadag iti mautang may. Ay gumatangak man iti maisabuti nga arak no adda kagawad. Ay katada kapitan, mabiit laag. Ah, Adtoy. ay na. Ay mutoy ta uminom kami man iti arak. Kadwak itakat ni Paribadong kun ni Kwaraw. Pulutan nyo nga'y, kapitan. Mabalin ko mati agluto no kayat siyaw. Siyempre, plus ati charge ti luto na. Ay no kasta. Ay agpaluto akman nga ron iti pinapaitan. Ta iso ti pulutan may. Awon urayin nyo tagluto ak. Mala. Ay very much thank you kagawa. Tapnoy bagak kada kayaw. Ay nasingad kami nga agpagayam kani Apo Congressman. Ay, mayat ang arod no kastangkay. At da pag-asa da ito'y barangay tayo makadawat iti pagsayatan no kasanaw. Totoo yan. Mamati ka! Na, Ay, sukatan tayo man dahita saritaan iti puzzle. Puzzle? No, burburta. Ang bagla pagluluwaan. Ay, dahil tati kayat kan ka pare badong. Di mo amuti makibagay iti istorya ti pada mataw. Ang pagbigyan ka. Anya ti puzzle mo. Kastay, alam dahito'y papel. Lukot-lukot ang analaing pare. Galpasan na. Anyat mapasama. Kabalak to nga isuble. Iti sigod nga itsura na. Aus! Mamati ka. Di na kuman lang sutan pare. Mamapating agpaisukan kamay. Tataba daw. Ay, agbaysa. Eh, Mamati kayo kanya ka. Nda. Parinday. Warag. Kabalak to nga isuble iti sigod nga itsura na. Kunak lang aro day. lagirod. Muto de ta papel. Sige man nga radang kail. Lukot-lukot naman na yung bag. Kalpasan na. Itad mo kanya. Taulitak pa yung lukutain. Pangkitaan man no kabalan pa ni tata ba doon ngayon subliti sigod nga itsura na. No di na bilang maisubli iti sigot kat. Ay sus pagmultain ta iti one battle nga arakan pulutan. Yes. Wen! Anya, kikidi na ya. Nasaya at nakita ka dito ay maribanang. Awan ka din ni Badong di tabalayaw. Ne, awan mo't mare. Ay, ang mga nun na panijabalay ni Kwarog. Naggapuak nga rod ijay kat awan da. No kasta nga rod. Sigurado ang nagsasarak damanen atalo kada inteng ijay tersena. Anya, Ay, amumutan ti arami dagi ijay atalo. Dahi talang mapanagin inom iti arak ti aramiden da. No kasta nga agsasarak da. ay, wanan niya. Salbag da di alaklakayan. Kuna na amapanla ang gumatang itinateng apang rabyan may ngamjak mat maurayan. Ay, tinasayaat. Agkuyog ta amapan ijay tersena. Takitaan taman no adda da ijay. Ite pare. Kas makita. Linukot-lukot may kadikwarog ti papel nga intid mo. Uray lalimok na. Kita man no may sublim to pa iti sigod nga itsura na. Sige man. Ay, agyaman na paray. Sige, mapanak pa iti isiyan. Kasapulak na ito yung papel. Ay, loko ka pare. Yay. Ay, di kang tanag. Tang gumatangag to iti arak. Pulutan. Loko na dyan tawa. Na may saan na tamitan. Ayan ni Intay, marikwanan. Adda nakaibaga nga adda nakano dito yung agbarbarta. Puno day ta, maribanang. Kukumaray. Adada dita. Ne. Ha, wen nga agpaisaw.
Ay. Ha? Ang ganyan ti banang. Ay, Ay, ang mga nuing tugot na tayo, balunat na. ay, aglimangak sa kwarog. Ay, sus, delikado ni Antay man. Ay, Salbag ka alak na kaya. Ilang mga nakgayam Kuha. Ala, tumakder ka di tatagawid ta. Intay! Nyamatin ko Ha? Kung nakadi mo ibagbaga nga adak dito'y. Imbagam sa akin di Antim. talaga kitian nakita na ka. Ay. Di kan agpabasol, intay. Jesus. Kaya't mo tabalunatan ka, Di mo kaya ti agawin, Ah! Kuha. Sige. Agawin akong banang dungo. Ay, bigat magaya, may. Ay na. Wait. Malagip ka. Agyaman na. Dahil may naksinukon ni tuyang ko ita. Nakaligtas ka. Sanda ka pinagmulta na pare inting kwaraw. Hindi malam kalman. Nakaring kamot gaya man ba daw? Ayan, jay nateng ako nam agatangam. Irwar mo na, taiso ti ilutok apamigatan ta. Ay, nalipatak may tintigim matang tuyang. Day tangamin ka, awan lakit day tagbarbartag ti paglaingam. Nang runa no agrara na kayo kada kapitan. Ay, uray na nga raw tuyang. Tamasapa ka mapan gumatang iti sidain tanatang. Alaga raw, kartingam, kitnay, awan ti mailutok amasida. Kumatangak man iti tarong, pariya, karabasa ken aramang maray. Naimbag lang nga aramidin ni tuyang ko a pinakbay. Naimas kay tipagbay. Ay, kabadong. Putno day ta. Ken pautangan nak mutay, iti may sa abuti ti arak. Bungarag man. Ay na, bigbigat nga uminom kayo manan iti arak. Di ka kadiagda nagmaray. Bayadak tumot lang nga dagaws. No da kwarta ka. Promise. Mala, ikan ka. Basta ika rin, bayadam tumot lang nga dagaws. Win ka day. Promise kunak lang aruday. Day, si kamot gaya maribanang. Mare. Imayak, taumay kuman kita ang nagiti buryas nga ilaklakom. Kastaya maray. Manungay ti may sa aburyas, marituyang. No si kamaray, uray itid ko iti 5,000 ti maysa. Sige. Alaak man nga rod ti maysa. Umay to ni Inteng amangala. Sige maray, urayat nga raw ni kapitan. 5,000 pisos amin day ta Inteng. Mapan mo dagasan ni Kwarog tailugan nyo iti tricycle na tiburyas aginatang ko ka ni Marituyang. Ayan nga ti pagmerienda mi ka ni Kwarab. Na, para mga lalaang iti buryas, masapul pa lang ada meriendayaw. Adto iti nga gasot pisos. Ay, nayo na mun Ay, agyaman nak sige dungaw. Tama pa nakon iti ayan ni Kwarab. Di kay agbaybayag Taado pa'y tinaskan ang maaramid dito. Wen kadi. Masapul nga agtaraken tamot iti baboy. Taisupay a pangalaan ta iti paggatang iti agas mo. Nasayata naranan kayo dito Teresina ni Kagawad Kuanang. Tataba daw, ang galinteng. Ay, itatanaraan da kami dito, Teresina. Saan kan makaligtas ka na kami ita? Anya ti kayat mo asawon paray? Jak pa'y nalipatan ti inaramid mo ka na kami kanikwarog ida na minsan. Wang, Tapno amam, iso nga ituloy mo ita ti gumatang iti arak ken pulutan. wang. Anya. Masapul amultaan da ka. Dali nang sutan na kami kanikwarog. Wang, Di ko na makalisi ka, paray. wang. Ay, awan kwartak paray. Ay. Anay. Di lapaya ko paray. Di mo lapi ko sila. Anya ti kaya ko, bairot mo no palukay. Lugumatang kay ti arak ken pulutan, lukaya. Ngayon saan, bairotak ti manglapigos ka. Anay. Wawawanan paray. Yes. Di lapaya ko, ibatam nga ro din
Kurang pwede arakan pulutan pare badaw. Ah, Bitin ti may sa abuti ti arak nga inutang mo. Iso nga, agnayot ka pa. Nupod no madla kumpare ka. Agilibre ka pa iti may sa abuti ti arak. Gusto nang galintay. Ah, Hindi ka agbartag ta dapay papananta. Agungat na yan tibanan. Hey, Hmm. una yun. Ay, agsaran sa matin ni kagawad ko nang. Di niya pa gusto. Isarding tayong tiyuminaw. Nagrigat da asawa na. Imbaga niya tawang pag-asawa. Agam, agray. Kurahuti siya. mga latayo bebare. Pagustuhan ka. Ay, nakaturog ay. Ni parinting kang kwaraw. Kapoy ti bartig da. Amo ka unti aramidag kadakwada. Kundaway kunday taoy. Kautek ti bulsa ti pantalon ni parinting. Aday ta. At na kwarta na ngagpaisaw. Ala, sakto pumanaw di taoy. Gal, hindi ka di pa inausawan. Agring kayo na. Tayo na lang tiburias, ije balay na natuyang. Agungat niyan tibanang no saan tama pan. Wala niya. Sige, hintan ko rog. Nariga tayo no, balo na tinak ni Antem. Mano tintad ka na kayo ng tibanang nga pagbayad ni tiburias ni Nana Tuyang. 5,000 amen. Ada itu, ha? Ha? Apa ini? Ha? Awan beten iti bulsa ti pantalon ko ti kwarta. Ha? Ay. Ay. Hindi nakita ni Tikas Ay. na. Hawan ni nalalak. Jesus, ano kasta? Isa pulin tayo ni pari badaw. Ay, awan ti amok iti mapukpukaw ang kwartang paray. Pag-aasim aparay. Ipudno no si katinangala. Delikado akin ni Banang no maamuan ng awan ti kwarta nga inted na. Sabay pagbayad ko iti burya sumit lang ka ni Marito yan. Ay, awan ti amok di tako naklangaro din paray. Ay, sus. Di kaya makawawat. Na, Ang mga mat no sa bahali tinakatinagan nyo iti kwarta ang kain. nga ta. Kinapudno na. Nakitak ni Kabadong a kinaut na ti bulsa ti pantalon ni Kapitan. Idi nakaturog di talamisaan. Gapo iti bartek na iti kalman, mare. Kastagayam Ay, agyaman ak marikwanang. Ala, inteng. Mapan mo ayaban ni Pari Badong. Taag sasango kayo. Amin ditoy. Masapol nga isubli na ti 5,000 kanta. Takwartak dayjay. Saan mo akwarta, inteng? Ala, isublimon ti kwarta a kinaot mo iti bulsa ni Kapitan. Amidek, siyak, tinangalay ti kwarta ni parinteng. Ay, makitam. Ay, inton kun papispisan kan. Ay, sana paray. Kasya na ka. Ay, di mon papispisan ni Pari Badong. Taad damat la ang basol mo, inteng. Sige, tapno malpasan ti amin. Ited kun ti buryas ko kada kayaw, maribanang, Kapitan. Agyaman kami no kasta, marituyang. Oh, ay nga itar aramida ang badaong. Agkid daw kan iti pamakawan kin ni Kapitan. Wine to yan. Paray. Pakawanan na ka. Ikarayk, dinton maulit pa, hindi naramid ko king ka. Fix man paray. Sige. Pakawanan ka, pari ba daw? Ay, agyaman na ka paray. Mala, umaykan, agawid tan. Mangibabain ka. Napay maninakasla kumilaw na itamatam amang kita dungo. What is my basol to you? Sinalbag ka alaklakayan. Amaw nga da napatag alakad yung ni Kwarog. Ngam napan kayo kit din naginom iti arak. Ni Banang. Naera na la nagsasabat kami at talo kadakwaro kan pari ba daw? So nangala kami iti arak.
Pag-iistoryaan mi kuma. Apay, masapol nga darak, tapno makapag-inistorya kayo kadakwarog kan pari badong? Ay, anay. Hindi kami ito, anay ko. Nakitutak pa. Ha! Ay, di ka agsangit! Ang subsubra ka na! Ha! Sige. Sumarde nga ko nga agsangit. Ha! Inton maminsan, no amom nga adda na patag apapanam, liklikam ti arak, Nawatam, Win. Nasayat! Anay. Iti ka nitong aramidampay. Anay. Agsagana ka! Kanay, ko. Diyak to nagbarbartek no ada na patag alakad ko. Anay. Kan, daawit ko akwarta. Agsingsing puitak to. Rumbang laang. Anay ko. Tasikat ti kapitan. Naimbag ata da ni Marikwan ang anak kakita kan ni Pari Badong. Ay, kwa. Tano awan, Ay. sayang ti 5,000 pesos nga urnong ko. Salbag ka! Ay, pakasima. Hindi mo ilayat, anay. Anay ko. Masakitan ang uray layan. Ha!